welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Rated TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu obekade dlala guys izolo ngo-8 laphana ke kuMzansi Magic. Well guys, abantu ke bayakhala ke bakithi nje wanazi ukuthi ke izolo kade kunomcimbi laphana ke kaMseleku, bawumusa Mseleku kodwa ubonakala ke engakalulami kahle bakithi, ubonakala nje engakalulami kahle. Angazi uma waphoqwa i-production yini ukuthi ke baqhubeke ne-shooting or kwenzekalani, because I remember ukuthi they took 2 months we-production break emva ukuthi ade admithiwe because of i-stroke. So I'm not sure guys ukuthi bamphoqani ukuthi let's finish what you started or kwenzakalani, but nje ubona impela ukuthi ke akekho right for yonke le drama ke esiyibonayo laphana ke kumabonakude ke wethu. Izolo ke guys bahambile boshisa impepho, wafika waceba uSine, waceba oMpumelelo, washisa impepho nomacele kuphela, abanye amakhosikazi engekho. What I noticed ukuthi ke kubonakala kunoqhekeko olukhulu lapha kulamakhosikazi kaMseleku. Nje ngiyayibuza ukuthi umndeni kababa uMseleku uphi, njengo-aunty, nje umndeni nje ongakwazi ukuthi ke umlekelele uMseleku kulamakhosikazi akhe mangabe ukuthi khona la afisa ukuthi akhulunyelwe khona, ngoba angeke phela umacele kube uyena ngoba na unkosikazi ngokwakhe. So into ebekhala ngayo bawumusa Mseleku ukuthi ke bafika even after sekufike ama-guest ngendlela nje abangawuthatha serious ngakhona umuzi kaFlow. So izinto ey'kanjalo ziyadinga ukuthi kube khona umuntu ozobabonisa ukuthi hayi uyabo, nozobonisayo nabo bawuMseleku ukuthi izinto azenziwa kanje, ngoba kwesinye isikhathi amakhosikazi abehave kanje because of izinto ke ezenziwa uMseleku. So izolo guys, there was a purpose of the day la umusa Mseleku asukumile washo ukuthi ke uzobonga ukuphila, emva lokho wesikhuluma ndaba number 5 ukuthi ke uzokhombiswana baduma unumber 5, of which akavumelananga noma ngwabe kanye ke noma yini. So watshela labantu ukuthi ke bazohamba umoyela ngaphandle ke kwase kusuka ke umsindo ke amakhosikazi ethi hayi cha usidelelile ngampela, ngoba thina sihlangene indaba number 5 uthi akwazi ukum-introduce namhlanje ngelanga lomcimbi. uMakhumalo wekade embonisile wathi cha ungakwenzi kanjalo, but uMseleku ukhala ngokuthi angeke azabizani baduma ababize kabili for ukuthi bazobona unkosikazi aphinde futhi ababize njengoba kade enze nje umsebenzi. That was the reason why ebekwenza ngesikhathi ke esi1. So omayeni bathi nje cha hayi bona babona ngathi bayadeleleka noma ngwabe. Abantu bathi cha nkosama bengalindi ingane ukuthi asinde kancane, bengalindi ingane asinde abantu ukufeka khona empini. Kodwa ke guys bathi kuse right ke, bathi use right lokho esikubonayo ngesikhathi besashutha. So nje cause abanye bakhathazekile ema-comment bathi kodwa nkosami lo muntu akakabi right nje yini, kodwa cha bathi use right, usepholile, usesindile nje nkosi yami. Ama-comment abantu ke bathi asigugi namaxolo aso, abafazi bahlula obabamkhulu, bayagqilaza physically, mental and emotional, ugcine usufunzwa iphalishi. Akekho right shame, since aphume esibhedlela they should have paused the shooting. Best scripted reality show. Do you think ukuthi i-scripted lelo kunjani le? Thando nesithembu hayi asazi guys, kodwa basho njalo ke. Uthi omunye ke hayi bo ndothuswe ngabafazi who became guest emzini wabo, nalomcimbi hayi bungekho mhle, even they try to make it modern. Abafazi bakhe shem abasahloniphi nje. Washona udade wabo wangavela ngisho esegula uBrothers, ingane yakhe ngike ngayibona isaqala ke ishow, yavela once nakhona esixukwini. Kanti what happened weLonzo? Okay, lo bebuza indaba yengane komunye uthi hayi ucanga ukuthi ke hayi ifuna ukuba private, umama akathanda ukuthi alokho evela kulezi zinto ke. So yeah guys, it's so sad, like akekho right. Anything enye nginotisile ukuthi bamusa Mseleku he's shifting the blame to amadlozi manje, uthi uyabona into yamgulisa yamlalisa esibhedlela ukuthi azange alandele ubizo lakhe lokuthandazela abantu. Akusesona i-stroke sokuthi une-stress kakhulu, if engayibheki kanjalo usazolala esibhedlela. Washo umayeni wathi lo usazophinda abuyele esibhedlela cause njengamanje
akathatha into consideration ukuthi into emlasa esibhedlela i-stress, ingcindezi abhekene nayo emzini wakhe noma kwezomsebenzi. Uyithatha uyibuyise emadlozini ukuthi uzothelazela abantu usazolala esibhedlela. I-BP, ushukela, hayi kuhlangene ko-2, hayi shame. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.